Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak Waalaikumsalam dimanapun warahmatullahi berada. Kita wabarakatuh. akan belajar Iqra kedua, halaman 24. Mumpung ada waktu nih. Karena memang Ya, saya juga baik. kadang-kadang Sabtu Minggu tuh masih sibuk pulang kampung, nggak ada urusan. Oh, Itu iya, jadi mohon maaf kalau saya lagi ada urusan, mungkin jangan enggak marahin saya apa-apa. ya. Enggak marah Pak, ngapain. Jangan ya. Insya Namanya Allah juga mudah-mudahan. satu orang, ada urusannya banyak, ngajar Betul, betul. siapa Makanya ada. kalau saya bilang, yo ngaji, diisi aja kapanpun Ya, gitu ya. kalau saya ada waktu ya bisa. Saya Nah, mungkin benar-benar. tadi Pak sudah kelar. Monggo, silahkan dimulai. Oke. Taud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini cara membaca lafadz Allah ya. Cara membaca Oke. lafadz Allah itu ini dibacanya tebel. Hmm, Wallah, karena sebelum baris lafadz Allah baris di atas tuh. oke. Sebelum lafadz Allah baris di atas. Kalau sebelum lafadz Allah baris di bawah itu tipis. Wallah, Rasulullah. Ya silakan. Oke. Wallah, Wallah, jangan wallah. Wallah. wallah, Wallah. Ya. wallah. Wallah. Rasulullah. Rasulullah. Kemudian. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ulang, Pak. Kemudian. Allahu samad. Itu mah Allah yang itu Ah, nggak semangat. ya Allah. Allah, Allahu Allah. Akbar. Itu mah kayak nggak kayak bangun tidur. Allahu samad nyamber. Allah. Allahu samad. Allahu samad. Kemudian Alladzina taghaw. Alladzina tagaw toh fil bilad. tangan tagak Oh, ini orang Jawa apa orang Malaysia ya? Eh, eh. Kalau Maci Ramla dulu orang begitu. Maci Ramla sekarang udah oh, ndak lagi. udah hilang. Kalau saya, Alladzina togow, togow. iya. Alladzina tagaw fil bilad. Alladzina togow fil bilad. Bagus. Kemudian. Fa'a fa'aksaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Tarik ke atasin dulu. Ininya dihapus dulu. Nih, kemudian yang ini. Nih. Tilka ayatullah. Tilka tilka ayatullah. Ya, bagus. Kemudian. Fa'idahum bisahirah. Faidahum bisahirah. Terus yang ini. Yas. Yaslaunaha. Sod. Yas. Yas, Yas. yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Ini ya biasanya suka ada Ibu Sri di Papua. Dia juga Hmm. semangatnya ini mau Iqra 10 dia bilang. Juz amma. Ya Allah. Orang Iqra sampai 6 dia maunya Iqra 10. Nggak ada Bu Ya, Iqra 10 saya bilang. Ah pokoknya Iqra 10 ya udahlah juz amma. ya Ayo ngaji Allah. Bu Sri Papua. Aduh, Masya Allah. Ikra 10. Iqra Ikra 10. 10. Kemudian, Allah ya Allah. Oke. Masya Pak, Allah. oke. Fadlallah. Ya Allah. Mm-mm. Fadla. 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 Faddalallah. Faddalallahul mujahidin. Ayo. Fadlallahul mujahidin. Faddalallahul mujahidin. Kemudian, ntar ke atasin dulu ya. Nih. Oke. Ah, yang ini.
Yang mana? Yang ini nih. Silahkan. Wallahu. Oke. Wallahu Wallah, waliyul. wallah, wallah, wai. Emang Astagfirullah. maci aja udah enggak wallah, wallah. Wallah ya Ya maci, Allah. kan maci. Benar-benar. Wallah jangan wallah. Wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul mu'minin. Kemudian Wa rabbul arsyil azim. wa rabbul arsyil azim. Bagus. Terus yang ini. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Kemudian. Yubayyinullah ayatih. Hunya ketinggalan. Ah, oh iya. Allah. Yubayyinullahu Allahu ayat. ayatih. Yubayyinullahu ayatih. Nih Pak Adi nih lagi ngajarin Bu Ibu Jamilah orang Jawa Tengah ada di Abu Dhabi. Tapi dia udah nggak lagi, udah lupa udah bahasa Jawanya. Saya nggak tahu. Aduh ya. Bahasa Jawa ketinggalan soalnya temunya sini nggak ada orang Jawa, orang Jawa Oh Tengah nggak saya ada nggak ya. ada. Oh adanya Semua orang Sunda. orang orang Sunda, orang Oh ada Indramayu, orang Sunda ada di Cirebon. sana. Ada yang satu rumah sama saya orang Sukabumi, Pak. Tapi dia nggak mau saya Oh orang tinggal. Sukabumi. Ya orang Tanya Sukabuminya di mana Mbak gitu. Telaga Hilir katanya. Oh Telaga Ilir mana ya Telaga Ilir? Nggak tahu, pokoknya daerah Cisaat apa mana. Udah Oh lama iya banget, Pak. Cisaat, Cisaat Udah kalau saya 14 tahun Cicurug. di sini, Pak. Ya, 14 tahun. Udah 14 tahun baru alhamdulillah. pulang. So. Baru pulang Dibilang sekali. Pak Ari juga di Cicurug gitu. Saya Cicurug udah ngomong, Cimelati. dianya nggak mau, nggak tahu. Mungkin belum dibuka hatinya. Biar. Oh iya nggak apa-apa kalau ngaji makan kadang-kadang kalau orang Cisaat mah udah pada pinter Bu biasanya. Ya, Gitu. Kalau saya yang udah ngomong pinter, dengan dia, kalau yang katanya nggak apa-apa. ngomongnya sih kalau pakai bayar saya nggak sanggup. Katanya, oh ya udah. Nggak apa-apa. Mau yang Katanya gratisan, nah ya boleh. memang aja. Ya. Ini kan Iya, 14 iya. tahun, Pak. Modalnya 15 tahun baru pulang sekali. Kemarin 2000 berapa Oh, bulan? iya, iya, iya itu kadang-kadang Pulang seperti itu. 2017. Tahun Mm, mm, 2017 mm. cuma 2 bulan cuti. Oh, iya. Ayo terusin. Ayo, Bismillah. Yubayyinullahu ayatih. Yubayyinullahu Punya pendek. ayatih. Yubayyinullahu yubayyinullahu ayatih. Ya. Bentar, ulang lagi. Yubayyinullahu ayatih. Kemudian. Wattaqullahal tasa'a. Wattaqullahal tasa'aluna bihi wal arham. Wattaqullah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian ini nah, kalau tadi tebel ini bunyi A ya. Nih, kenapa bunyi A? Lillah karena sebelumnya baris di bawah tuh. Jangan lillah, lillah, billah, bismillah. Tipis bunyi A ya, lillah. Kalau tadi kan cenderung bunyi O, ini bunyi A. Iya, Ya, iya. silahkan. Lillah, Lillah, billah, billah. Katasin. Ya. oke, oke, Mbak. Bis, Bismillah, bismillah. Kemudian.
Walhamdulillah. Walhamdulillah. Kemudian La la quwata illa la billah. quwata gitu. La La quwata. quwata la quwata illa bil. Oh, ilahnya pendek ya Rabbi. Iya. La Nggak. quwata illa billah. La quwata illa billah. La quwata illa billah. Kemudian Khalaqal mauta wal hayah. khalaqal mauta wal hayah. Bagus. Kemudian ntar ke atasin dulu nih. Oke. Apa Silakan. amin. Oke. Apa aminu makrullah. Afa aminu makrallah. Kemudian Wa yursilu alaikum hafazah. hukumnya idhar. Wa Oh, yursilu alaikum hafazah. iya. Hafazah pendek ya. Wa yursilu alaikum hafazah. Wa yursilu alaikum hafazah. Kemudian Wa huwa bikulli syai'in shinnya gede. alim. Wa huwa bikulli shin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Wa huwal aliyyul azim. wa huwal aliyyul azim. Kemudian Yu yuhasibkum buka. bihillah. Yuhasibukum bihillah. Wallahu bima Wallah, lanya panjang ya, mad asli ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian Qulillahu asra'u makro. pendek O-nya. Qulillahu asra'u makra. Oke. Qulillahu asra'u makro. Asra'u asra'u. Oh gitu. Nyamber ya. Qulillahu asra'u makro. Qulillahu asra'u makra. Kemudian Bapak sebentar ya, lanjutkan telepon. boleh, boleh, boleh. Halo, Bapak. Majikan telepon, tar Oke, saya baik. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan. Yang mana tadi Pak? Wallah, Tadi. yang ini sekarang. Oh, Yuhasibukum bihillah. Diulang lagi. oke, bismillah. Yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah. Kemudian. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian. Qulillahu asra'u makro. Qulillahu asra'u makra. Jangan makroh ya. Makra. Bentar, diulang. Maaf. Qulillahu asra'u makro. Qulillahu asra'u makra. Kemudian.
Wa kafa billahi syahida. Salah. Oh ya Rabbi, Salah, astagfirullah. salah, salah. Ayo lagi. Ayo. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Kemudian. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Kemudian. Wa ja'alahu gusaan ahwa. Waja'alahu ghutsa'an ahwa. Kemudian ini nun mati atau tanwin saat Ya, berhadapan dengan ro idgham bila gunnah ya, ya. Ada ya, biguna ada bila. bila. Ini bila. Ya, Bila dengan tidak dengan gedengung. Yuk, man jadi ya, mar tanpa ya, ditahan. ya, Silakan. bila. Marra. Marra'ah. Oh ya Allah. Astagfirullah, kok Marro'a ada bukan masuk. Ya marro, ada Rabbi. A-nya ya. Heeh. Ya Rabbi. Coba Pak. Dalam pikiran saya udah mau alif mau dibaca tapi diberhentiin. Udah Iya. Bismillah, Bismillah, Bismillah ya Rabbi. Marro'a Marro'a mirriskin. mirizkin mirijak Oh, kalau dihentikan ya. ya. Mirizkin mirijak Oke. Mirriskin. mirizkin kemudian Mirrabbihim. mirrabbihim Mirrusulihi. mirrusulihi atau mirrusulih boleh Ya, dihentikan ya. kalau dihentikan mirrusulihi. Kemudian Wallahu ghafurur rahim. wallahu ghafurur rahim. Kemudian Wallahu ghafurun halim. wallahu ghafurun halim. Kemudian Ar ar-ra'ahu stagna. ar-ra'ahu istaghna. Kemudian Inna ila rabbikar ruj'a. inna ila rabbika ruj'a. Kemudian Lahu shihabar rasada. lahu shihabar rasada. Kemudian Walillahil akhiratu wal ula. walillahil akhiratu wal ula. Kemudian Allahu tawakkalna. alallahi bukan hu. Ya Allah, Bu, Sufi. Astagfirullah. Ah. Ya Rabbi, wa rahajun malana. Eh. Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kemudian Walillahil asma'ul husna. walillahil asmaul husna. Kemudian Fi 'ishatir radiyah. fi 'ishatir radiyah. Bagus. Kemudian Fahazamuhum bi'idnillah. fahazamuhum biiznillah. Kemudian Jadi ganti halaman dulu. pelan-pelan tapi pasti. Ini 27. Silakan. Nun Oke, mati atau tanwin ketemu lam sama idgham bila gunnah. Waman jadi oke, wamal. Ya, silakan. oke. Wa malam Wamalam khairul lakum.
Khairul lakum. Zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Kemudian. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu, jangan innahum. Innahu bihim raufur rahim. Coba diulang lagi. Innahu bihim ra'ufur rahim. Kemudian yaumaidil. Yauma idil Yau, jangan yau. 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 ya yauma idil lil mukazzibin. Yaumaidil lil mukadzibin. Kemudian. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Bukan alim ya. Ya, Halim. coba diulang, Pak. Boleh. Wallahu ghaniyun halim. Kemudian. Famallam famallam yajid. Lamnya jangan ditahan. Oh, Famalam. famallam ya ya Allah. Famallam yajid fasiyamu salasati ayyam. Famalam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kemudian. Fa fa illam yakul lahu walad. Fa illam yakul lahu walad. Kemudian. Faridha faridha Pari panjang. fari Pari. faridotam minallah. Faridatan minallah. Kemudian. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Kemudian. Mimma romim musqa Mimma mimma gharamim musqalun. mimma romim musqalun. Mimma gharamim musqalun. Kemudian. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Kemudian. Ya'lamu sirra ya Rabbi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Alhamdulillah sudah sampai halaman 27. Besok masuk halaman 29 ya. Insya Allah Bapak. Insya Makasih banyak Allah. informasi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.